Aria Wero Weekendi. Na wirigiro bwakwa ntuku yaku ya kiumia nithiritwe yagirite ningukugwata ugeni kirinteto chetu cheruthe mwendene ya Wero Weekendi narua iri tariki 6 mweri ni jwa mugwanja mwaka ni jwa 2025 tukukinya wethera weterete kumenya ni mbio yongwa Martin Gichungi akubanganiritie kiri mubango jwa gichunki gya siasa ukenda gukurukirwa ni mubango jojo nyuma ya nteto chetu kaire ntuku ya rojo akari baba ingi ya Kenya baba ingi ya Meru baingi ni baugete bagachumiria kiri kuthithia maandamano jaria mono zetagwa sabasaba na ntuku ya naro itukwenda kumenya kiri ugwe mutegeri kethera no kumenya sabasaba ni mbio umenyo bwaku bwa sabasaba ni mbio ni gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya kiri mutandao wetu wa Facebook umenyo bwaku bwa sabasaba ni mbio yongwa amona ntetera nkureterete ni Minista wa Karia Bwandene Kipchumba Murkomen kwariria maandamano akiuga katiba itetekirite maandamano ja wenyangia no thukangia. Methekale ntore kuria Rais Ruto kuthikira nthukembethe akiongera baraba kwenda kuandamana bayewe ukaria bwa kung'ana. Atongeria na ikundi mwanya kwariria maandamano ja sabasaba bakiuria jethereza rita thiri. Na kiri gichunki gya siasa twategana ndene ntangurutano ire ithondete mono kumania no gambi bwa kiraitu murungi. Mwana nireto mathito ni Maureen Keremi na ningeto Maureen Kinyana nteto chetu chirambiria thaiji atongeria mwanya batongeretwe ni Minista wa Karia Bwandene Kipchumba Murkomen ni bakinyete kiri mambura ja maromba kanisene ya St Augustine Mwanika Catholic Church Athwana akiaria Murkomen ugete katiba netikirite maandamano endete maandamano ja winyangia augete ta thirikari batetikiria maandamano jathiri na ni baingete gukandana na mutugo jojo nawe Minista wa Roje Engineer Muga na ugete mirandi yonthe ya Roje ire kwamete Meru na Tharaka Nithi bakamiriukia tabora tukumenyithwa ni John Thega akiaria mamburene jaja mubunge wa Ntere unaweka nyuthia mutunga ni arombete aregani bathirikari gwitithia na mbere siasa ciao na njira ya thiri batigutambia rumena. Akiaria muthenya we mthi kanithani ya Katholiki ya Mwanika Ntere cia Athwana Tigane West Minista wa mantu mo Karia Bwandene na wathani bo maturano Kipchumba Murkomen na umbite kwa kemeneria bunene maandamano methiritwo makirutho mataya mathiri makuthia na mbere na kwinyangiria antu into na umbite kwa kiona waya kuigu katiba ni witigire maandamano iritegirie tu maandamano mathiri indi tima bitina na arakiri mantu megene na wamba bwandeithia kuona bathieta na mbere no kanda na rumura bagatigira bukumba kwa bukithira bumo no kaunti ya Meru. Pia ninajua sehemu hii mko na challenges ya insecurity. Mnasumbuliwa sana upande wa chini pale kwa sababu ya mambo ya banditry. Na wakati hapo mbele ilikuwa mbaya zaidi. Lakini serikali tukatoa hapa mambo ya mashini ile kubwa. Tukaleta askari hapa ya formations tofauti. Tumeleta NPR iko sehemu hii. Lakini nimeambiwa bado kuna challenge kidogo. Lakini nataka kushukuru County Commissioner. County Commissioner wetu wako hapa, County Commander wa Police hapa na County Security Team. Mnaona huyo County Commissioner na County Security Team wamefanya kazi nzuri. Mnapenda hawa? Watu wamepata tabia ya kutangaza kwamba wanafanya maandamano kulingana na katiba kipengele ya 37. Wanasema kwamba wako na haki ya protest, ya demonstration na picketing. Hiyo ni haki ya kikatiba. Lakini mimi nashangaa sana. Hii demonstrations ya siku hizi hakuna amani ndani, mipango yote ana wale wa kupanga wanapanga tu vita, kuchoma kotini, kuchoma police station, kuchoma administrative units. Na mimi nashangaa sana kwamba hiyo ni protest ya aina gani. Na mimi nimesikia watu wengi wakiongea
yenye wanaongelelea peke yake ni polisi. Wanasema polisi hajafanya hii, polisi hajafanya ile. Lakini wale wanatuletea shida na wale wanatumia violence kufanya siasa ndio ambao wanaharibu nchi yetu. Naomba wa Kenya na waomba kwa heshima na dhati tuwakatae viongozi ambao wanatumia fujo kufanya siasa yao. Akiaria kiathoni we kiminista wa mantu maruji no Eric Mugaa na umbite kuigakiwa mirandi ya ruji ira yithiritwo irungamite ntericha kaunti Tharaka Nithi na Gakinya Meru ibambirite kumiriukia akiwa batietegeire kurutaniria ngui na kandarathi wa beno tho bakuthi na mbere no cherithire ngugi ya thirikari. Yule contractor anafanya miradi zaidi ya 11 katika kaunti ya Meru na pia Tharaka Nithi, na hakuna mahali ambapo anaendelea na kazi pia ametoroka. Juzi nimekuwa pale Tharaka na Mheshimiwa Murugara. Yule mwanakandarasi ambaye anafanya ile miradi kule both at Upper Meru County na Tharaka Nithi, miradi 11, mwanakandarasi mmoja hayuko ground. Watu wangu NIA wanafuata, wanashughulika tuhakikishe kwamba ile miradi inakamilika na watu wa Meru na pia Tharaka Nithi watoke katika ile yoke. Miradi ya 2020 mpaka wa leo ijakamilika. Kire Rutero wa gavana kaunti Meru na mutumanto ithingia na rombete mbembe wa Meru kurega buru gutumiro buthu kukimanto maandamano akiwa maandamano mambo kinyote maonjorithia barabara ari kwambirio choka Meru mpaka Thikairi. Tusinjiuzishe tafadhali na matukio ya uharibifu wa mali zetu. Let us not chase away investors ambao wako Meru. The other day kuna vijana ambao walihusika kuchoma serious board pale Maua, wengine wakahusika kuchoma supermarket inaitwa Bei Sawa hapa Makutano. Kwa hivyo naimiza vijana wetu tunjitenge na matukio ya ukosefu wa usalama, tusiharibu sheria, tusiharibu mali yetu. Tungependa kupanga jinsi ya kusaidia vijana, lakini msitumike tafadhali kisiasa kuharibu nchi yetu. Ikagitani wakarano wa mubunga wa Nterecha Tigana West no Dr. John Muchunga umbite kwa kemeneria aciaza barabara ethirito bakianga bakiringa aciazi tari na thiri akiuga ntonto bwega na bomba kubo kireta mbicha enthuku kiria Kenya akibaromba kuyo bakiringa aciaza ile na thiri. Serikali ipewe nafasi ifanye kazi. Sisi tunajua kupiga campaign. Ifikapo 2027 tutasimama tuseme serikali hii imefanya 1 2 3 4 5. Mnataka maendeleo ama mdomo mrefu? Sisi tutaongea. Tuseme kama mnataka maendeleo tuingie maneno ya kupiga nduru, kupiga drum kila siku na kupiga siasa. Sisi hatupigi siasa, hata wakisema nyinyi tunawachilia tu. Tunawaangalia tu na tunaombea Mungu. La pili, watu wazuri wanakusanyika pamoja. Unasema nionyeshe rafiki yako na nitakwambia wewe ni mtu aina gani. Hakuna wajinga Meru na hakuna wajinga hapa Adwana. Hawa watu tunaomba usiwaone hivi. Wanaelewa kila kitu na kuangalia tu wanakusikiliza, siku ikifika wanafanya kazi yao vizuri. Kiripotera Weru Weekend kuma Nterecha Mwaniki Mbetawa John Thiga. Uria wari minista wa urimi na nandi nonanitie wendi bwo gutuika ngavana wa Meru Mithika Linturi norite Rais Ruto kuthikira nthuki mbithi. Akiaria ari kanisene ya Athi Catholic Parish Linturi augite nthuki mbithi bati kuandamana utheri indi kuri mendekithia bari na jokiri rais na thirikari yawe. Norite kinya thirikari kuthangikira nthuki mbithi na kinya kweza na ntaira cia kubokiria. Uri unaugite benda kuandamana neba ewe ukaria kenda batikathithie maandamano ojari na winyangia. Akiaria mamborene yo kungwira consecration ya kanisa ya Athi Catholic Parish yara yotongeretwe ni bishop wa kanisa cia Catholic Jackson Murugara. Mubangani munene wa kiama kia Rutere Ruriani na thirikari Mithika Linturi nikio DCP na wite nthuki mbithi ya Bonjenzi ni babati kwewa kanyaka kuandamana na tikubaura. Na kesho ni Sabasaba. Sisi tulikuwa watu wa Sabasaba wakati tulikuwa tunapigania uhuru wa nchi hii. Wakina tulikuwa na Matiba, tulikuwa na wale wengine. So tunaomba sisi, sababu sisi tumezeeka,
na majenzi ndio wako huko, walituambia sisi tukae kando kama wazee. Tunaomba nikiwa mzee pia ya kwamba jenzi wakitaka kuandamana sababu ni haki yao ya kikatiba, wapewe ulinzi wa kutosha, waandamane, wapeane petition zao pole wanataka, lakini sio kuwachapa na kuwapiga. Mheshimiwa Lentora kwenda kuria atanosha thoni bakwatire wendro aturetera kiama na ndisanye yare yabatwe na Mheshimiwa Kibaki wendro gari ni kwa ate twambie kwa ya KK Kenya wendro yariko kwa ya KK County wendro yariko baba abuteba thoni bakwa baba abutebwa ko tugeya kwa kabila mero ikwarinyere kama kiambasi tariki 2022 kwa nyamu yuko dhura na keo kwa nyate msema dhura na keo kwa bila tukua bado mheshimiwa kato toma we amochie tore atonyo kwa na thoni baku eta ukume nyumbero oka elia kwa ati twenda mando aminisa uondoka aminisa kamelekeu kaini oraire motoro ina peri biblia yuadani keke kile mugatwela nyora dani kera kayo rumerwe itokoro bande atureke kurumezwa na njira yokundwa dani kera na beto patina atia amwe nou Lentori na uritie njenzi na boni bamenyerere abakwandamana bakathukangia into bia mwingi na kinyambia thirikari. I want to encourage the young people of this country. Mukera bwino bwa nonto you have a legitimate cause ya kuhariria mantu ya pogua bwinayo. It shouldn't be the responsibility the government to protect. Lakini ndibuire tukandemonstrate na kuura into kuharibu mali ya wale wengine. Wacha tufanye maandamano kulingana na vile katiba inasema, unarmed, non-destruction of property, na hata kama ni kila siku bora tusiharibu na tuumize wale wengine. Na kirima Bisaba Borisi, no more often than not the police provoke people. Lakini pia polisi niwaambie mjue hata mkiambiwa shoot to kill, sheria itasimamana na wewe mwenyewe. Tumeangalia mbeleni hapo, mtu anafanya mambo mabaya alafu yeye anaadhibiwa kisheria yeye mwenyewe. So do not obey unlawful orders. Na bantu betu mukaurwa kana bwitwa bwirwa kuritanwa na kurikurutwa gwikacia maiya na kura antu benu. Lentori nonanite kwithirwa na wirigiro bwa kiama kia DCP ati kikona umbani na kujukia thirikari itare kinyare kuringa kura. Twaririe kulaunchi kiama either tariki 13 kana 20 depending na totimana na kansu irangi nene kaya kuthiuruka na kurukurutia antu batonya kiamene nontu kiama kigyo kititeta kuthiria thirikari. Lejere na Uhuru Kenyatta ku ataere president kweli ama urongo, tukazunguka kabisa na tunaangalia harike mantu yetu. Daleta William Ruto tuthiuruka ku nego inyande neno muntu atea something ngekairwa ke yani kimbuti ebrando na pick up umerondoreti kiwa akura neringo mwetu tute mahondo andwa na mureka ku ataere president ende angalieni hii macho ngaiye na mpete kidharimo kiororia na ingwendo kuroreria ati nara tuitite tukethea twi thirikari na bokuiba ntukune inkai anturambe kire thirikari ne kuiba baingi muno tutumbo baeta nonto bakauru inikage dengo sinyo kuntemaka nenya benda kuyongo ataruyo kuiba ngomo kwose mbundi witwa mbundi utesanga shiringire 3 4 5 turi mbundi tumaneo karani ata ngiripotera weru weekend kumembe Beto Marion Karugi wa Kenywa. Mwanki jwa siasa za Meru kairini juonekete kuongerwa betirori na gwankana bunene bobwezite nyuma ya miario ya Kiraito Murungi akiuga imenti etena muntu kubatara giti kiongabana kethuranone kizite na giti kike batere gukaranya mbene. Miario oeu ya King'ang'i ikimatia rwaria rwa giti kike ongabana giti kira nande asiasa mwanya bario mutumantu ithinkia onanite kwenda kukiruira kairi kathuri Murungi kawira Mwangi
Mwangaza na kinya Peter Munya Bonthe bakionania kwenda kujukia gitiki mwakene jwa 2027. Kiraito Antonio awe kinya kethera na ugire agwita rita ya siasa Kanyoni Muntu agakiuga ati ni akethirwa agicoka kuruira giti kio seneta. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugikare na gichunki gya siasa. Migambo ya ruamono ya uro waringa bana wa Meru Kiraito Murungi nithirite kireta na giukia murutira jogi siasa arare gikanirwa akiuga mirigene imentite na mutongero na kathari kakujukia giti kinene ja Meru na kwa ugiti keke bati kumarutero Nyambene akiuga imenti kura ikundi mono indi mbere tukinyaja ankorikanie kuma imenti Kiraito Murungi na twiro tongerie na wankuru kia miaka 30 arambere atonya siasa na ari wakiru wa Jaramogi Odinga na nyumene ara mujumbe wa Southimenti kwa miaka 20 aratonya gitine gyo seneta kwa miaka 5 na nyumene aranga bana wa Meru kwa miaka 5 monkira arati uriro kawira Mwangaza monkene jwangirije 20 na kinyeka na kawira Mwangaza umite mirigene imenti kinya kethira tongereria kwa miaka 2.5 Kiraito nande akende kithiaka nikagita kamirga Nyambene gakura gikundi turena giti tare Kiraito Murungi kia governor turena giti nyaga kawira Mwangaza egita riri na mbuga ntwa bayembe mbawa tira kulinda ituma sana kum dada guitu waraive bobo Nyambene batiganyane embe wiruka themu tone bobo likuri no bakunderiva mbeta for Meru. Migambo eji ya Kiraito Murungi ni gwatimbaru ni MC wa Koroto Kirembunge ya Meru Sarome Mutua ura ugite Nyambene ni ebati kuritanga bana mwankene jwangirije 27 akiuga Kiraito Murungi no kakwenda kung'anania Meru na MC Zibora kinyana bamaba kariba imenti bethira bakiregana na kumeneria migambo ya Kiraito bakiuga ne muchendi na no kakwenda kurujita ya Meru na ndwa chake mirga na bakiuga Kiraito Murungi atendete kuona mutongeri ongiagi ukira Meru county onde inatongeria bombo tongeria na miarie Kiraito gekugeria kwathurana Meru no ntuito ugire batwe gutute kwenda kuigwa mtu kwariria mantu ja imenti angatigania anga Nyambene meaning now miaka 30 lokalite imenti ugwe gwengwa kana tongeriene nula approve kweli gote mutongeria wa menta kinya umwe. Tafadhali withdraw those remarks with immediate effect. Na warega ku withdraw that statement. Batu tukamenya ugwe wikiroko nda. Ngina kuba mweba tongeria begembe ne bonekene bakigwata miadi ya Kiraito Murungi baru. Kurwa karinde no na akora yake mweyo imutene. Kiraito mukoro Meru na mukoro Kenya na dunia yonde otio Kiraito akarande ari akuthikirwa. So ndenda batu tukathikira shabora akoro ya Kiraito botwira na brothers baraba kuthwania abo support kathuri baraba kuthwania kaba Kiraito akurwa kathuri Kiraito atukurwa kathuri kakuwa mabora boreo. Witite na mbere gutegera siasa ije kankurikania ukanyumene Kiraito Murungi na ugite wako noka kire siasa cha kuringirwa kura kaire na kwa siasa ne cha mwaka jwangirije 27 atithira rende bene nandi udendere wombas ewe tena nkanja ende ntechoka kuringirwa kura kaire oni ndawire enough kura ya Meru badingire tamyake yonde ningani nyuma ya kagita tongeria mwanya bareo bamwe ba MCs na kinyamo andiki wa kiama kiambasa ja Meru araji mwendia nibonekene kainge bageta Kiraito siasa ne kaire na bakiuga ne baba kambu ya negetekere kwa karonga masiasa ne twetete ya kwa Kiraito kuma elective politics go can determined ne kiama kiambas rira kiama kiambas
ngegachemania atutu twakwa ritaya uti ritaya ugaichia we ngwaringi ritaya uaichiere enda utoke kwa hiyo ritaya na urudi kwa uwanja tena tunakuhitaji. Ukiangalia mahali kama US juzi tumekuwa na mtu anaitwa Trump. Trump I think anakaribia 90 years. Na watu wa Amerika wanasema huyu ndiye anastahili kuwa rais wetu. Sasa Kiraito wewe tukikuangalia my friend uko na nguvu mingi sana na ndene kwethirite na ngutu ati Kiraito Murungi na kwenda gucoka siasa ne kirekithwa no twitite akiendaga giti gio seneta na rikurwa kiuria iki kamerene na ugite na kuigwa mwingi jo kiugo u na niba kumwita chwe giti giki indi akiuga no kagutara mathabu jawe mbere akiuga nayo wekanya karita mwerekera jwawe mweri jwe tandatu mwaka twitite migambo erete jokireitwo na woro ni MCZDK Ndogerimpe mwaka June next year. June next year kinya nketherwa ndikwithwa na enough time ya kurithia my analysis na ironga tangaza kethia kwigite ngushoka na ntugitata na mwaka jumu yungani wengero muntu onthu ikeja kwethira nuombera kwingwa muntu onthu nti kumenya 2027 ni ati okeja wire amiru no kunekerwa thirikari no remerwe gatucokera twambiririe tucurie na tutegena ritho rethaga niki gitumi Kiraito Murungi akuga imendite na mutongero ri na katharika gutongeria kirigiti kiongabana miru tukageria gucokia tugacuria kuombikana ni uriomba kwija kuromba giti gio seneta aumite imendi kou ni kuonania akethira akigwata mbaru umo wa rwiri giti kiongabana umite Nyambene ni untu mwankira na rwa seneta Kathuri Murungi na Kawira Mwangaza kuma imenti mubangania wa kiama kia DCP Mithika Rinturi ura warenga bana wa mbere Peter Munya na kinyanga bana wa Thaiji Mutumanto Ithinkia na bobo umite Mirigene ya Nyambene kumbikana bakethira barinde bene siasa ne cha mwaka jwa 2027 bakirujera gitiki kiongabana na ndetu komba kwithira tugicuria ni kandimbi Kiraito Murungi akethira agicethaga kuibwindeire kuswakura last time ndelete runkwe ya mapema so nta correct makosa ya thithite mbere rera tukaringora karumbeta turora one wa max get set go to the campaigns ibo gwetekerio 2027 wete kana bwiname twacemania ndebere kio kia mankaromba kio itikia gavana wa Miru inkome bio tumaburirikano huu kare anda alikunda itete ngui kuoneka Mutumanto Ithinkia akarungama 2027 for election gitikia gavana wa Miru na muthiene kinya nyuma ya Kathuri Murungi ura ni seneta wa Miru na nowe munini wa speaker kiri bunge ya seneti kuonania wiru bwae bagitikia waziri wa urimi Kiraito Murungi na mumerete na kuwa Kathuri no kati kung'ana ni utongeria burari na buka na gitiki wethirite akewa na kama ninyi wa Meru mmeamua Kathuri ndiye atafanya hiyo kazi, wacha nitangaze msimamo, na kama Mungu amekubali leo niseme niko tayari kuwafanyia hiyo kazi, Mungu akipenda. Kirewo itikanga kende deputy speaker itikirenge muno tarimo kirewo na kyo ati kona tungani we kona uchwa kingi different but for now until kawa bwi kongani rwale bari for the next 2 years you winge to achwa ye bandaye rira batu tukwenda oketha bira twandira twi timu ya UDA irio bagukira bakiuga ng'ania kaewa itebite aja na waja mucere ora jutagwa jwa pirao kiathone kia murandu kote gairo kona nda mtu ng'ania giti agantethia lakini sio kiti itolewe gembe ipelekwe South Mendi tunasema kwamba tumekataa na kauli moja Keripotera titocia weru wikendi gicunki gia siasa riakwa rietwa ni Mutugi Kare Itana mbere kurumira nteto cietu ncokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkuretere nteto nkuruki
Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwite kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushirire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Hadi huku kwa mama makote, hadi huku. Mahadai, iko nini mzee? Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sere bila Kavagara sio sere. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. The stage is set on Next Superstar. The pressure is on. We can only take on 16 contestants. It's vocal battles, show-stopping performances, make my name, and edge of your seat showdown. Baby, you got me like, oh. Select one person, and that is... Recharge your subscription on your current bouquet for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 60 days to watch the battle unfold. The search for Africa's next hit maker just got hotter. Recharge your subscription today to never miss a moment. Authentic talent. On the move, stream Next Superstar live on Star Times On. Star Times, enjoy digital life. Nukwenda chai irina monya, chai irina muchamo, na chai igakuthongomeria ntuko, igeria majani za Tip Top uchionere mwanya. Majani za Tip Top zathondekwa na utaaramu bunene na nkurukija umaga miundene yetu oaja Kenya. Twithagiro turi na mithemba mwanya mwanya ta black tea na kinya tangawizi. Tugire na arua ucionere mwanya. Majani ja Tip Top no zonekere nduka chonthe iratire akwi nagwe. Kumenya manto nkuruki turingire thimo kire 0702 494 633 kana email yetu tayo tiptoptea86@gmail.com. Tip Top Tea, powering your day. Tip Top Tea, kwa chai bora na ya utamu. Tip Top Tea, majani yetu. Oh, Tip Top Tea, majani tamu sana. Tomerie njega kiriogwa murimi omira. Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere. Kethera no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina eje buru kirindawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10.
kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10 kenda gwikira miraa yaku rangi njere nuiona thoko tumira Gold Chance Vegetative na kithimi kia gramu 50 no unganie ndawa iji cionthe amo na Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigetike kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gukurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Nkiamae PNU ni okugwata ogeni musafari anajogo kuriongira nture neku ni Alamisi, Njuma na Jumamosi ejete. Mutongere wa kiama kia PNU Pitagatira Omunya akagwata ogeni Daktari Fred Matiang'i amona atongere bange baroterero ragani Kathomba ndiungene Mero Taojo. Alamisi tariki 10 mweri Jojo ne Isiolo Roire na Barekerie Mutindwa. Juma tariki 11 mweri Jojo ne Kariene Gobo, Modhara, Kangeta, Lare, maili 3 na Barekerie Maoa. Jumamosi tariki 12 ne Adhi, ne Kindori, Kianjae, Imao na Barekerie na Nyuke. Momero, shumerie tuejeamwe kureto garoro kudene ya Kenya. Bakara wetu wetu wabumbire na wingi ukaribishe Dr. Matiang'i. Ya kakinya wa kasini. Kwanza kasini we ngwaende. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindi nyenye na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea Mogori wa Kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium.
Ngichokera na nteto nkuruki ngabana wa Meru Mutumantu Ethinkia ni atarite nthuki mbithi batiga itonyithie kiri maandamano jarojo ja ntuku ya sabasaba akiaria renteretia Rwiri Mutuma ni arombete nthuki mbithi baba kethira no mwanka bethru bagichumiria bakeja kuthukangia into bia mwingi birio bia thirikari na kinya biashara augite a siasa ni bethagira bagitumira buthu kunthuki mbithi kiri mantu taja akibatara bagetikiria gutumirwa ni untu uria ukagwatikana agakirimana na murigo jwa wewe wenka. PS Wamito niwe Mugambi augite gute nkanja kirimara kirendene ya thirikari akiwa kinya munini wa rais ni wakuma kirimara. Niwe PS Wachira akiuga batenda kurwa na thirikari ni untu kinyabo barindene ya thirikari uyu. Muthira narua bakinyite kanisa ne Methodist Rwiri nikenda kuiganirwa kiumia na atungati ba kanisa iji Governor Meru no Reverend Isaac Mutuma na jukite kanya gaka na kwithwa akiuga ati no mwanka mbithi bakiarirwa nikenda gutigira ati gutena winyangia muno akiarire manthu jaria jakurikana ruju gukethwa kwina maandamano wa sabasaba no muno rujurira kwina again kiatho kia sabasaba iko kwirwa mantu ya maingi ya bangi na most of those activities ile bangi si na criminality in nature na baraba kwenda ku prove a point through kuthukia biashara cietu through kuthukia government institutions kinya tukaethi ofisi ya certain leader te muntu uroka bitambecha itwe ngoto kuithukia twathukia biashara katukwenga investors barabeyi te bandika na betu supermarket yu ya beisawa iraithirwa uma kutano irari na anto 250 bandiki kurita ngugiku thai 250 ni jobless kaba kuromba gavana ngugi whereas ibarari na ngugi 2 weeks ago amno bubu agote mtunyo moburu tumira mbeu mbithi na njira kubatonyithia kimantu ja gwikira thara mantu na yama no ntu mwana watu aithitie for example arson ukawatwa na kesi ya arson ni life sentence na muntu urawe ukoete maneri na anabawe bati barabareni te machiari anabawe bati barabareni so tugaturia na bantu tafadhali kinyakethira kwina thina kwina better way ya ku discuss mantu ya unaturia solutions tatongeria than ko misuse anabeto beta kura kithiki atho giki abunge mwanya betha bakirikithia tibo mageta na mbere kugwata thirikari mbaru no ntunde kuku na witi na mbere ko ni statement yakwa unde thirikari ne na no twango bujwira ndaumana ntumbochwa bitikirie ni kale wao 2027 ya kinya tukamena hata tukaria na nyinyi mtatupima wakati huo kulingana na kazi ambayo tutakuwa tumewafanyia. Sisi wakati huu ni tupewe nafasi tuweze kufanya kazi na najua hiyo kazi tunaijua vile ambavyo inafaa kufanya. Wewe ukipewa nafasi ya kuundumu katika kazi, wewe uende uharibu kazi yako. Usituletee makasiriko. Wakati wa siasa ulipita. Kweli ama uongo? Wakati ule tuko nao sasa ni wakati wa maendeleo. Na I keep telling people na inkaran kiwa kauga maendeleo ijoja gatuma na beto bona ngugi maendeleo ijoja gatuma constituency yetu ekora dira kibake ari president ode muntu alitowa wanta apa orare ko ewe kanya ari kidira president Uhuru Kenyatta itoije dina chawe toije muleni toije manta mingi mno ikote muntu rama wanta baba ngi kinyamoi akare 24 years and so on and so forth. Nande unoe naye kanya kawe alutengwichia. Yakinya 2027 tumweke ni mstari ne. Tuweke maendeleo yawe nyume wetu ni mzuri na kubwa kweli. Give us time. No te nyomba yake ro kuma musingi tia negoro na tukono. No mwanka musingi jokorogerwa ntuko kadha angajo terejo mwe angajo torerwa roje rewa mbere mwitia. Na ndino nyatu turakari kwanza twendera biuru bibietire bibideri na ndio ore twamberia gwita ite twakinya egoro rinto thina ngotubu kuthithio tu atukaimbaende nyato tithiretie muchingi so anko murombe itu atubetu mwena subira hivyo tu muongoja hiyo vitamu ishe muangalie mark vile mmeambiwa na
mheshimiwa mtoto wangu Mark yule ambaye hata pita hiyo mtihani, twende nyumbani nyana ikarambu nete kedo tengo ya romba guita na kedo we nyinge bombe wonge pembiti ya wange kainete boko batiko na kuona mandu jege winyangia murapo kuthithika kagida kara kwina maandamano. So ankwenda kwera mbakashie to pagatumurwa muntu imweji na nde mbecha ciana kaishia na family yewe na aton abonekera mbecha bure ende bugeta kuranto kana bwithia barabara bukaithia police station yeji no twaja bakabishia pamwenda akorwa babonde ibo bagwetwa ke police station yeji ria na nde no babangita kwithia rojo tafadhali shetani ashitwe babangite inagweja kujukia kutonya supermarket ne chetu mwambie akae nyumbani kwake. PS Bairi baraboka gikaro giki no gitonga mugambi mandure ge mitu ethagwa gitaka Mount Kenya inantuba bengi thirikari ne ke thirikari je ke PS bora de baraba mete area eje ito ya Mount Kenya EPS 15 kumage PS 50 CS baraba mete ntora eje CS omwe nomwe CS banana kumage CS 22 thirikari uneo na tukerwa unge more important number 2 Kenya eje te muntu wetu waja te mutori wetu waja tumuwate tumukarie na tumwe foundation bumenye tutoraga tuwete cousins beto bayara baindera tubasukumite imagana tema le negi tareto kinyabo batowatere na kera batowatera kaumanwe muthuri murioki weru weekend mutiri wa Kangangi. Rais William Ruto naonekete ati kumakua ni miario ya mwingi gukonie ithithia riawe ria gwaka kanisa garune ya rais. Akiaria ari nterechi ya Kigari kaunti-ini ya Embu, Rais Ruto ni ainyirite we akathithia bobo ni untu ari na witikio ni untu bwagirite. Wantuku nande rais nethirite akioneka kumenerwa bonene kumania na murandi jojo wa kibwa kanisa garune. Hagai 1 mstari wa 4. Mungu anauliza, nyinyi munaishi kwa manyumba mazuri hata imewekwa mbao mzuri, alafu nyumba ya Mungu imeharibika. Hiyo swali nikiulizwa nikienda nikipatana na Mungu, mnataka nijibu namna gani? Niseme ati mimi nilikuwa nakaa State House, nyumba ya mawe imejengwa vizuri, imewekwa tiles, na kanisa ya Mungu State House ni ya mabati? Nitapita hiyo mtihani kweli mbele ya Mungu? So tafadhali na waomba jameni, wacha nijengee Mungu kanisa hapo State House. Na sio, unajua iko fitina mingi. Wacha niwaambie, shetani ashindwe. Shetani ashindwe mfululizo. Yani sasa huyu Bishop Mureithi amenionyesha kanisa ile tunaenda kujenga mjengo ya ghorofa 10 na ngapi Bishop? 11. Ghorofa 11. Bishop ameniambia hii imefanywa makadirio ni 350 million. Mjengo ya kanisa ya ghorofa ngapi? 11. Sasa niwaulize, kanisa ya kutosha watu 300 inaweza kufika shilingi bilioni? Kama hii kanisa kama hii mjengo ya ghorofa 11 ni 300 million, kanisa ya watu 300 inaweza kufikaje 1 billion sijui na ngapi? Tafadhali jameni, wacheni porojo, wacheni propaganda, wacheni chuki. Mnachukia kanisa ya Mungu kwa sababu gani? Ile kanisa tunajenga pale, sijui hao watu wametoa wapi mabilioni. Kanisa tunajenga pale ni ya kutoshana na wale watoto wetu tuko nao pale,
familia 300, tuko na Sunday school pale, na mimi sijaanzisha, nimekuta kanisa iko hapo. Ile kitu nimefanya tu, nimesema badala ya kuwa kanisa ya mabati, wacha tujenge kanisa kama ile yenu mko naye ya mawe. Iko makosa hapo? Kuna makosa? Kuri tariki 7 mweri jwa 7 mwankene jwa 1990 ni kwari na maandamano ja manene jara jathithikire nthiguruni. Maandamano jari ja kumeneria utongeria bwa kiama kimwe nthiguruni kiria kagitene kau kiari kiama kia KANU. Akenya baingi ni batere utoro bwao kumania na maandamano jara mwankira nandi zatoriria. Boniface Mongera ni aguturirikania untu bubo oreja tigere mathaja makai mbere ya ntukweze gukinya kairi. Arietwa sabasaba kieba moja kwa ngerekano nduke mbithi kana barati ya dhoba history no rege moroto nyune twao ndibakethra bakiri kwa mana ari mbio atere eje ntuko mwakiri kalenda history ndeguru ya Kenya miaka 35 ithirikana 1990 keni ni akamukunja ja Nairobi ari akomera kukuruka karachi ya Kenya kodro bakiuri nya kodro bakiuna ngo amerege polisi baingi nabo bagarukirinya kodro bakiura ngari chida bioni na maiga tanguru tano nkinyangano nyancha murano chedo likiumira katika Kenya na polisi ndewengi naku ndo mboshoro mweshe kwetio shethi shedro chiringwa majoja manene konene chode street nyabiani ne Kaumo nako na nchomoro chentu kwa sabasaba ni mbio. Rais okagitene kabona Daniel Arap Moi na ara kunogia kirindika na Kenya no tongire babo dictator ni nyakwethura akire agwitikire baba bibi ngina gechongo motipati onto burabo erekithiririe mawakiri bana Kenya kwangerekana bona Pomuite James Orengo geto bonto imanyara kirito murungi na bange babangi kuthura bayitirimana na kwambire kirurumbe kyagwiti akicha Kenya. Mawakiri babana kenabo propagikene monoja yang tax bedero bakiamukira otethio ninyo gwatimbaru kumakira na siasa bakuru ja kwangerekano Raila Odinga Kennedy Matiba Charles Rubia ninyankoroki bwana Shikuku etigeria entukumembere sabasaba ikinyira Raila Odinga Kennedy Matiba nya Charles Rubia bagwatanya kwethiro bakingirwa nonto bonto buradirikare moi pokiri bakubangane maandamano na ronene ntuko kinyira kirindege ashumire na wingi kimoge tayari buruko dro nyagi tora dhaliki nya kodro yekwa kendo garoku kwedro bukionekana dawidira polisi kagitene kau ibatamire ntame nyingira bagurarire ntu baba ingi ninya bamwe borawa na bangi bedro bego ato ja kongerekano kire video eje rekoro ne gavana kagitene kakosia bwana James Orengo agikirwa mpene Musukumo monunguni nyamandamano jendere kwethura kitamba nthiguru na gukinyira December 1991 thirikari Moi etikire kwethura ikiangura gicunjĩ kĩrĩa kĩarĩ athĩna gĩa Section 2A aretikĩrĩirie kwethura kwĩna bĩama bibingi na kumĩra au kĩama kĩa atĩ kĩmwe kĩa KANU Roya Mburagwa na gũcitanĩra gwa Kenya mwana atongeri gwetere na mbere arĩa mĩaka 14 wathani bwa dictator bwa Moi bwakinyirira muthia korikana gwa ntukweje kwa miaka kathomba gotithiro itoko na mururumbiri nya murutira ende kuma mwaka mothiru nya mwaka nejojo ikonekene kodro kyanjuri cha history ale nduke methe jenzi nayo abachumirithi ya choba bakonda kodro bayo kwa nthiguru ya Kenya kumana ntobura kwa thirikari Rais William Samoei Ruto niko batongeria bothoku. Repression does not really stop change. Repression only delays change. Tomba kura many people lakini kada change kaya or so the strategy of repression, abductions, killings does not save any government. It only delays change. Kinyinda minu gataune Reporter Antoshero TV kumaja kengina ngine kineke musho Nairobi mbita Boniface Mongera. Ore tariki 7 mweri jwa 7 o mwaka ni ntuku mono izikene tabainge ta sabasaba amona bo bamwe batize ni mbio yongwa na kwithira yetire ontububo obwa tariki na mweri kurekyo
kethirwe kikarika ntuko taeje miaka kathomba ethiri amerore na mono nthuki mbithi ni baije sabasaba ni mbio yongwa jaja nijo maoni jao ntugore kuligana ria moi aroere antu 20 nontu baba posi government yake saba intuko erea Raila na barubia pamatiba bakiraito muronge na bapo muite bonthe bachemenie na aria Nairobi ke kuthithia maandamano ja forcithia president ora wetwa Daniel Toroitich Arap Moi ora wari na kiama gya KANU kwethwa kwena multi-party ndene nthiguru yetu ya Kenya kwao ibang'ang'ane na itochokia nkatho nontu bo sabasaba nontu ne ng'ang'ane na turethwa twina multi-party thai ke tumi mtu onthe wigwa ina kiama ukaigwa inya MP bana baina biama bangi baina biama na biama bingi ukethwa ate sabasaba biama biu bitengethwa bikioneka sabasaba ngwetekia ni itaria twawatire uru oni borambe ndakuwa maandamano yo kare ya karike ya bati kubwithikana there no eta intuke mwananchi ke kathukua tubwithie maandamano ya there no te mtu ukuthukangia intuke mtu no tunya maisha yo turobo tukoria thai bobo mumno kenda kwira thirikari yetu ikwamile wananchi mno wananchi wa kawaida no ntoikwethira thai maisha inya ya rero mno twaringire kura na amani mno president wetu atokuamile sabasaba nkurigana nirira ntu betire second liberation na tume supporta no ntu ne tumire tuona democracy iria bafaitire democracy kina muite na ntu baba ingi bakina mukendi ao wetu omiru bati uraba kwendwa mibanga kimantu amandamano yote kwenda agency advantage ya andamano tuke kwa kara tariki 25 sabasaba ne itariare moirio yeyire sabasaba mande onite kuiria ntu beta maandamano ne lakini kwi maandamano yamo ya kuthukia yontori hapa hapa kunanga nyumba cia ntu ibocokia ntu na nyuma sana sabasaba ye mande kamanda nde nkuba ndebare bajensi aniko support ni mwere sabasaba ndenjensi tutori tuanze nanto is one of our no together our right yezo gibaswa gezigirika ndene mwara our nation batu tu sabasaba ne umbera kwa sabatu tu Nairobi ne lazima tuturire sabasaba ende marieto tote kwa ntonda yori warieto okeyerwa ore yo karito no ndito mero na ande boka ibimbetere ko endwa central data ko iro andi ngringa ne derie mutu onto butonwa tono independent ndene Kenya tu kana ndene country tu kintu kambere kama ngugu betu kana bajuju betu bitolere bama bakua bange batetha onena bronekana katwa kombo andetu agira ngenda kuua na kuumania na ogwe kiri maoni jaku jara withiritwe ugitutumira kagitene gaka kethira no kumenya sabasaba ni mbio yongwa mutai kaburoki akuma rutere rwa Facebook ariuga the section 2A of Kenya Constitution was rebelled and Kenya got its way to multi-party democracy. Many politicians the likes of Raila played a key role and they were arrested by the Moi government and also people died in Kamukunji. So I think if someone mentions the multi-party should be aware of a sabasaba. Diana Chungwa Ryuga, it's the significant day political ground turned and allowed many political parties. Hungeno Aryuga, it's a political movement that was held in 1990. Ojo ni Festus Kalunge nkagucokeria nkatho cia mwanya igwita na mbere na kwaraniria na bautwe kukurukira kiri mutandao wetu wa Facebook na kinya kiri namba yetu ya SMS 23578.
Into mwanya mwanya biria biaire ntuko ya maandamano mweri muthiru ntere cha maoa ni bionekete kwambiria guchokwa bakiariria untu bobo kamanda wa borithi wa nteriwele ya Kimsilgich na kinyamurungamiri wa waki bwa thoko ya maoa engineer Patrick Njiru baugete kurinto biaithiritwe biki wakirikagita kamaandamano jaja ende nande ni biambirite guchokwa ambao na kinyamiuko ya simiti ni bimwe bya biria biithirite bikiwa ende nande ni bichoketwe bakiuria muingi gutetheria gutigira into bibi bionthe biguchoka kenda wa kibobo botegatererwe oreu abisa ujo na ugete ni baibangite burugu etera maandamano jarujo ja sabasaba akiuga batetekiria wenyangia kana kinyawamba kukarika. Thoko ni njeru ya maoa iregwa kwa mabisa ba ukarigisho ne kyobunge kia Igembe South batongeretwe ni komanda wa polisi ya Kimsilgich amwe na kithoko iji yario engineer Patrick Njiru baliuga miuko ya simiti nkuruki ya 80 na ambao igana rimwe ni reketi gusokwa ni akari nyume asio na into bingi kwithira biyetwe tukune ya maandamano mathiru janjenzi. So ni furaha kwetu kuona kwamba zaidi ya simiti 80 kwa usiku moja imeweza kurudishwa. Hata mbao na vile sasa hata tumepata simu mingi ya watu ambao wako tayari kurudisha simiti na mbao, hata ile fertilizer, and we are appealing to them waendelee kurudisha. That is good, sababu hii ndio uzalendo. Na tunasema kama viongozi wa hapa polisi kwamba uzalendo si lazima usimame nyuma ya chama fulani. Uzalendo si lazima usimame nyuma ya mtu fulani kiongozi. Uzalendo ni kusimama nyuma ya nchi yako. Uzalendo ni kusimama nyuma ya mchi yako kama maua. Hapa site kulikuwa na material mingi. Kwanza kulikuwa na mbao karibu fiti 7200, that's 7200 na simiti mifuko 1900. Vifaa tulikuwa tumeweka kwa maofisi, hizo pia waliweza kutoa. Waya za stima walitoa hizo pia. Viti pale pia zilikuwa za ofisi, waliweza kwenda nazo. Mbele hapa kwetu kuko na pampu la maji. Hiyo pampu tulikuwa tunatumia kupiga kutoa nayo maji kwa haya mashimo. Kiangalia ni kuwa waliweza kutoa magurundumu yote. Wameweza pia kutoa zile pipe. Iromba riri Anthony bete na bena gusokinto biria bayire na utuya kajukirwe itagaria re watho bunka ki asokia mbere ya ntuko iria siejani ithira. Tumekuwa na mikutano mingi pale kwa vijiji na tumeongea nao vijana, ni kwamba tumepatia 1 week period ya kurudisha simiti na mbolea, na hiyo period pato tuko na siku kama hine hivi sasa. So wakirudisha simiti kati ya between now na siku hine hakuna ile hatua watachukuliwa. Maandamano jangi na jojantuko ya sabasaba jeregiri kuthithika komanda iria kimariwa ni baibangite bwega barirwangiro ukaria nabo barira akaribete na mbere na ngugi ciao batigukira. Kama vitongo ya security ni kwamba kuna mambo mengi tumesoma kupitia hii maandamano ya tarehe 25, na hiyo ilikuwa ni masomo, ilikuwa ni shule. So tumejipanga vizuri na tumepromise wati hapa hakuna kitu kama hiyo itafanyika, because kwetu ilikuwa tunafikiria ni maandamano ya kawaida, kumbe ilikuwa imepangwa mass protest. We saw people being imported from very far away outside this sub-county, wakuja wapore hii mji, wakuja wachome mji, na tumesema kitu kama hiyo ya uharibifu haitafanyika. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Mushine wa Maua, Kaunti ya Meru. Ngwataniro ya abiashara rungu rwa the Chamber of Commerce rwangirwa Meru ne borete baria bakubanga kuandamana rojo buru bachie banie na kuinyangia biashara cha muingi batongeretwe ni mukaririgite wao Joshua muungani ya biashara baba baugete kiri maandamano za unyumene ni batonyete asara mono ya winyangia ontuburia bote batere kwithura bukioneka kairi ni ontuburia kinyapu ikiri kirorene akiamabage siasa bani udon baria baugete biashara iji ni chedhiretwe chike
rumirwa bonene na baingi banthuki mbithi baba na nkuruki gisiasa baugite ni bakugwata mbaru thirikari ya kaunti na kinya nene kenda iritira Kenya ngugi kiri maandamano. Mutaaramu wa siasa JR Marete augite gikatiba antu bari na rutha rwa kuthithia maandamano na gutwe ombikia kurigiria ontubu. Kugetero maandamano ja Sabasaba rojo a biashara Meru batongeretwe ni Joshua Mungania ni borete kwithirwe kwino karia bwa kung'ana kurigiria uthukangia. Wira county commissioner na police commissioner kuina mibango ya kuia mantu jantu nontu itu kumenya rujo kuri antu bakwaria gukeja maandamano ja Sabasaba ibajukirie antu bau atua ikenda tumba kuithirwa tukarirwa into bietu rule of law nontu tweto Meru tutura turi antu ba amani tutura turi antu bena batina thina cia ndoa lakini nandi kuri antu bo turetera na itwizie turi biashara kwina inyantu bangi na basiasa bakugeria kuthogia mantu yake nda jangenta mono kagitene ukauna bo akiama ba New Dawn ni borete Gen Z batekagete wenyangia kagita kamandamano ja Sabasaba baumira rojo ntuke Sabasaba bakathuki into biantu no ntu into biu no bio tukubalirana nabio kwou yabathithia maandamano je peaceful ndaka chietu na ari betu bagatumirwa ibwana siasa ku demonstrate ura gutiagirite ira ukethera exercise right yaku ya maandamano no menye kinya mwananchi ronge wina property yawe wina ngare wina nduka kinya we ena right ya property yawe na itu kwenda kwira antu betu baraba kwari ntetu cia one term two term. The most important thing kintu kiria kiriona arua imumeru aritiro ngui mumeru arikia kuritiro ngui mantu ya two term mantu ya one term yakarirwo mwaka ya 2027. Nawe mutaaramu wa siasa JR Marete na ugete maandamano kugeteka ne jarikithetwe kiri katiba na katiba etiomba kugarurwa gote na referendum. Katiba yetu yuga abo bwega ne gachokeria maita jaire kauga kiri articles maita jaire kauga ukeja kwithirwa kwina igita tukorwo enda guchange anything iri ke bill of rights no ntu wi bill of rights no mwanka tuthithia referendum jau jange jonde tuomba kuthithia na legislative law kana ja tukenda lakini tutimenyo change bill of rights tutithithia referendum no ntu bill of rights ithe yathithitwe ri go protect mwananchi na ndine ata nini yetu yuga abo bwega uni bungakinge ya kwithirwa nkomba ku notify thirikari inkwenda kugoma no ntu boitumibire ndi nabio nyanti bwiri ku explain nyembio tumendi inkwenda kugoma na ngeya kwithirwa nkaumara street ne ntikweu na ntithirwa ndi na sira muthemba jwe kana jwe kuna ndi peaceful ntikwithirwa ndi round ngithungutha na ngithia mantu janga na kuura antu then guti muntu umbondigiria so te law yomba kuthithwa twetekanirie buru kabisa nonga rogue government kenda guchange mantu kana MPs betu nontu ibo bachange ya sheria baturitie muinge guti muntu omba guchange sheria ya picketing nontu eke bill of rights ate ambite ku make sure i referendum tukuthithia zauja geta na mbere akaribare bagukari na muthuro ni baethetie ngare imwe ya gwetania na rais nyuma ya kugita mutino na gutiga ntu baire bakwete nteretia Kavingasi tomo thiini wa presidential function kula kigari na ila ni abitukete thia town na kuna ngari mune yakwa gukuru njiri ni gari kwelekera bigibiki no dereva ale mone comment ko yakwa njiri ni auraga mamomwe aivau wengine wa video vitali na cienge mai wakuru njiri tutiamenyu aria makuite no ni tukumenya report yo ngari yo yarutwa na ningiuria andu amatumira barabara tafadhali matumira barabara na wigiriku munene muno tondo tataino kwina accident nyingi na kwina andu wengi barabarari ko ningiuria andu tafadhali matumira barabara wega na andu mawe calm na andu matikarete furugu nigetha wiro uruto ni thirikari tondo andu responsible mai thiini wa site ni kuma kiri rugono ru ni utukuona kanya kangi ga kunogoka ugeta kuraja ncokirete na Nteto Nkuruki.
Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na cha mirongo ere mwanka magana mugwanja za 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe shia kushorere goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntirene ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. The biggest club World Cup ever held is here. The 2025 FIFA Club World Cup. Recharge your subscription on your current bouquet for 2 months and get upgraded free to the next high bouquet for 60 days. A competition across the continent. 30 action-packed days of top-notch football from 32 best club teams from around the world. Pressure coming down! Jesus. Oh, it's magnificent! Recharge your subscription today to never miss a moment of a competition like never before. On the move, download StarTimes on and watch every goal, every moment, anytime, anywhere. StarTimes Sports. Beyond passion. StarTimes. Enjoy digital life. Uri na kiroto ya kugura ngari kana munda gukiria biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukombithe jau jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka gwata mukobo mainde kumija shares ciaku kenera kagita gakaraja kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iriaja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangirwa Yetu Sacco akuwi nagwe no ringethi mukukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu
kwetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Tomerie njega kiriogwa murimi omira Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina eje buru kiri ndawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangi jere no yona thoko tumira ngondi chance vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amona Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Nkiama PNU ni okugwata ogeni musafari na jogo kuriongira nture neku ni Alhamisi njuma na Jumamosi ejete. Mutongere wa kiama kia PNU Pitagatira Omunya akagwata ogeni Daktari Fred Matiang'i amona atongere bange baroterero ragani kathomba ndiungene mero taojo. Alhamisi tariki 10 mweri jojo ne Isiolo Roire na barekerie Mutindwa. Juma tariki 11 mweri jojo ne Kariene Ngobo Modhara Gangeta Lare maili 3 na barekerie Maoa. Jumamosi tariki 12 ne Adhi ne Kindori Kianjae Kimao na barekerie na Nyuke. Momero Shumerie twejamwe kureto garoro kudene ya Kenya. Bakara venture oitu babumbire na wingi ukaribishe Dr. Matiang'i. Yaka kinyawa ikasini. Kwanza kasini we ngwaende. Peke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindije nyana kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandukene etie motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na nice extra premium. Kimwe kia bionaniria kiri mwana kwithira ajitwe nwe gutwika ari na mwanki mwirine untu bubu ni butethagia muciari kumenya kiria mwana wawe ati no gima bubwega bwa mwiri na rwa kiri kuria mwana ndagitari ni agutariria na ndene thina ijikiriana banini. Ndenda kwariria mantu jegie mwangi kiritwana fever no to fever mono ni etuma mtu amenya mwana wati kuigwa bwega twana meto tumba go chi express kana kumba kwaria kana tugora tukwigwa na ndi
gintu kira Murungu ekire kiri mwana nontu mwana atumbo karegitarira aja muciari atijite akuye na mwana owe na ndi zora muntu auga ntikuigwa bwega, I'm not feeling well. Mwana communication ya Murungu ekire kiri mwana kendomba kwaranairia na ngwina kana rero mwira mami ntikuigwa bwega iyo tugigwitwa Mwangi na ikyo gona kana kanintini kana twana tu muno twina ndeme yake 5 tutiomba karegitarira aja ngina atijite into contact kana mwirijo mwana joringithia ka ngina joringithia kana nao Mwangi igintu gya gukwira mwana atikuigwa bwega ina ndo baba ingi bajukagia fever iri gintu tu for granted kana gitina maana muno ikyo kethera ntu baba ingi mwana gwata Mwangi bakambiria kugomba kwitho imaigo amutegategere na kuma au ukethera mwana oku Mwangi agwata Mwangi tugana ndijo kaijwa 37 na mbuge Mwangi najukire mwana kuma 37.5 gwitia juju tugai Mwangi ino tugai fever na nkenda kuga uju mwana oku akaja kugwata Mwangi nonto Mwangi jwe na manto mwanya number 1 Mwangi jutoma mwana akagirika na mwana akaja kugirika mwana utombo abuchoka nyuma kanera twita conversions noke jigotega kugirika kora kwinge ana ba ndeme yake 5 bagirika nonto bwa Mwangi kuthara jure iguru kundi ngenda kuga uju muntu onde na mwana ondeme yake 5 rero ndokona mwana gwata Mwangi edawe na paracetamol edawe na Brustan edawe na Brufen baraba inge muntu bije tote agaya ndawa jayu banginya to na ndawa icheta wa suppository ila cha wikira njire enyuma ukeza kuthawe na ndawa na mwana na gwatire Mwangi muikireyo kanethano niwe kunywa mukundie na kuma au inyetha ni utuko kare ya Mwangi ikeja kutha Mwangi uko na juingire muno no kabiri kona mwana fever kinyabara betu tu thermometer cha kuthima ukona Mwangi yokinyere 3940 ukarara mwana u wigeti bitari nyetha ni utuko kingi nakyo kuyana braba ngina ona Mwangi jotingei mukundire paracetamol na Mwangi jo anyana bwa mama karawe mutega utuko rukire rwakinya baraba inge betha bokirite betena Mwangi ko please denega kuga uju Mwangi ona mwana kwirara Mwangi runero kire mwikesi bitari ni untu bakurigiria gintu gitawa conversions kana kugirika aria mwana agirika utombo abuchoka nyuma na mwana orara no agirikite Mwangi rimwe tu baraba ingi bagirika Mwangi jo kinyere 41 na mwana ukwake ya kugirika rimwe Mwangi riri yake ja kugwata Mwangi kairi kinyajo tio qualify kugirika tutio kinyana au 41 wagirika mwana ukagirika ko ndengenda kugatiri Mwangi mwana gwata Mwangi muite nguo cionthe mwikire mukundie ndawe Mwangi na inya ukona mwana ukwe na Mwangi jore iguru na gakwina ina kaka tia gujukio mututira nguo kana mwikira nguo akagirika kwa uo nena Mwangi na nakwina ina muite nguo no mwikire ndawa kanetha ne kunywa kari nio umukundie na ronene kana mathaja ria wona irio Mwangi jo uraju twitaitite mwike cibitari na daktari akomba kumwona. Ndagitari Mutegi Kabisani uria ni mutari wa mantu jegie uchumi kiri thirikari ya ngavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki ni ainyiritie wega bwa maandamano kuthithwa jari jathiri na jati kwinyangia biashara tiantu kana kinya kurungamia uriti ngugi. Akiaria ari kanisene ya Kamwatho EAPC Kabisani ni arombete kinya atongeria bakendini kujukia kagita gaka inge kurombera nthiguru akiuga mantu jatitite bwega ni aria kinya oriti asiasa gutigana na siasa cia kurio na kurumira kuritira mwingi ngugi.
Kiarĩrĩ kanicani ya EAPC Kamathu mũthenya gwemthi Nurani Economic Advisor wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Dr. Mutei Kĩnyũi Kabisani. So nimesikia kuna maandamano, si mmesikia hiyo iko? Tutaomba serikali na baba kaandamana through the peaceful demonstration. Itakuthukia into byantu, itakuringana na ana na boto barombere muno munatongoria bakanisa ria manto maremire monde atongoria babo kuona ibo bachenjagia manto ibarombere ana beto ibarombere atongoria beto bendere kuthikeria kenda ndegoro yetu igakarata igakara bwega gutie ndegoro yega gwena andu ayega gwere mbega Aga Dr. Kabisani akiruta mbito muno kiria thinjiri gutigiri bakorombera nthiguru ya Kenya. Ana beto tuwaombe kwa sababu atuendi vizuri. Kila siku tunasikia watoto wamekufa, watu wanapigwa risasi, timantu mega mamu. Itorombere nthiguru ino na atongoria tubarombere na tugie na mwoyo wa kwenda kwaraniria. Tugie na mwoyo wa kwenda gwitata kwaraniria. Nontu tukarea kwaraniria omba kwegwa urithura muntu nontu timuije. Ukathugania ni muthuku na ti muthu. Lakini tukaraniria, tugakarande kinya machungu mama kuriogo meankiere kurete mege kuthie kigitagata ikithiraga. Muthia Kabisani na tumirite kanya kakuria ana siasa muno barabakarerete itiko ebanire na siasa cia mapema araboritie bonthe gutigiri bakwatanira ni kingo begwa bene inya ya ukutha kuthia maendeleo uga twina bahati antu Tharaka daino twina deputy president umetiaga si ametoka Tharaka na atongoria beto baba dure tukabaromba na gitio kinene sana tabute njia ya kwaria na munene wetu no ntuti munene kwa Tharaka imunene wa Kenya yo lakini bagire kumenya tukaromba kina kende gateria antoba maragwa antoba kamwatho antoba kamagona antoba mokodima antoba kethanya antoba chekariga na antoba Tharaka yonde bare akwaraniria tukaringa agituma yeye tutikorotherwa intuero ko twathiro bicini kugitorotherwe siasa ino twena cio ninyi anyie Ipotera Uru TV kuma Kamathu kanisani ya EAPC Bitwa Paul Gwakabithe. Munini wa Chibo wa sublocation ya Mutindwa ni areganite na miario ya Karibante waria akuga kuri antu bakwendera na kinya rira bathithia maetia pati kujukirweta gari ya kiwatho mutongeria ujo hariuga bamwe kinya ni bodaboda na kinya ni athuganirwa bakuna watho ntereu ni ainyiritie ari tayari kugwatanira na ndwangi ingi cha thirikari kenda kuthiria wagagia nturene na kurikithia ukaria. Wenyangia na wagia karia tauni ya Chogoria bothiete na mbere Chibo Mutembei ari ugandwa ngichio karia ndeire metho gutigira baukandana na mawamba mama uga of late ne twina issues ya insecurity within the location but borande ngienda kuga ni ati administration amwe na the National Police Service netukurutithania wira amwe nekenda tomba gukabu incidences hiyo hariuga nyuma ya wikira mitaratara mwanya ya kurwana amba tauni ya Chogoria bakwingea inde amba baba bathamirite matura ni macukuru na nkinya toni cha tutwikite igurukiro bya amba baba of late ni kuonania amba after twekera mikakati ya kubanga maundu ma security within the town irera riage na incidences nyingi Eube baumagarite na maturani na aube betageti our churches twina incidences about ithatu na ya mwisho erari show na our primary schools. Those are unit twita soft targets kogu ne nkuria alonga meriba those institutions finance security measures na nitwaberire emiajio area mbega muno nitu embrace modern technology nitwikire CCTVs
chabu chibowa location nini ya mutindo Elifas Mbae na kanete ndeto cia kwendera enyangia na korega kobagwata Mbae akiugaga gutire ko kiaroringwa ripoti gwake arega kuthi gwitiga. For now maomba mo ndema tuwa reported netwageria na meshema ko nau onto bakogeria kukabu na wamba kuguma tatoma kuga to respond kila ki mantu monde nakataka bela mantu mao mange mwanya mau riuga magamba mara maingi menyangwa batienda kwithirwa bagikinya riboti kirio bichi cia kithirikari kuringa riboti ino turangira report cases na tujiambe kumizana tupa report cases muntu wa report cases tu tuma kama tuna gato cases nyingi ile antu pa reportaga na kitu kama anjira chetu muntu no le report kitu menye ne tuimizaga twamenye tukera muntu report station kana tuyumba kutukane content mwena bobo Mbae na inyiritie gitumi gia kuringa riboti ikagita karama wenyangia maumira kenda riboti ino igakinyagira thirikari na thirikari kumithingatira gento ugatukwe mye gento tembati mjiga twege kuoneka gundu utumbokire munigi aku watwe ko utaripotete wetu tomato imiza tanto report namba tune tuli mwezaga ona ageni baba kweza tunambe ko bamenya wega atubale insistiragie kinyumba 10 atumbeka na security yetu aimbega kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mogambi. Akristo ba kanisa ya New Apostolic Church iria iri Muthara Nterecha na thone amukirite mathagajangi za kuthathaia kanisene ububo ni nyuma ya kanisa eze kunwa na kinya kuiwa meri mikai mithuru onto Akristo ba kanisa eze bonekete kumeneria bonene bakiuga nande baguchokera tau mbere ara nande bakethairwa bakithathaia Murungu na mathaga mwanya mwanya. Nicholas Chabari na Nteto Echi. Nyuma ya kanisa ya New Apostolic Nterecha Muthara na tho Egembe North kunangwa ntugo itai kuraja na gutigira into obya kuina nabyo bireketie na kuijo aneamba bara batamenyekana amwanka athaino hende atumeria abakanisa ni bebumerete na komeneria ekareka arire ntugo ye munthi bakiuga amuntora kujuchia etagaria na kuna akanisa ya Murungu na kuija into tabibu imabetia manene akwethero akirutha burankiariria ciari betu no ntubo mwathani Murungu ankobera bariria na bao na Murungu abae moyo kurombera ana nikenda Murungu amba nikubasinsia na mwana akurari na moyo moya basoke bariria na kwetho abaki ya ndene ya kanisa no ntubo abaritana kuri otumiro bubuye youth barabateta kanisene Murungu borombera Murungu buye kanisene endei Murungu na bosense tavia no ndo baraba uno ya kanisa ne ndo baraba ndete kuri otheri asiari tuki nafasi ya kuriria na baba yetu uyangera ndukembe bara bakomba kwethra baenda bakaeta ikolo biubya kuija inya kanisa nyankaromba tu pastors na ndo ba Murungu bete ambero barombera bonoke kenda Murungu atoma baritangwira ambe yamnya kuna kanisa ikinto keke sana iwinye ilana enderie kwo baritie mama bechokagia kinyanka thokire engavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia no to bago batetheria kugura into obingi ibya gutumikira nabyo Murungu bakiuga ende bakathi na mbere tambia ankuma ya Murungu mononkuruki Murungu no mweya na atumite atunenkira ngavana wina kiao no kumba okinyelwa no kumba kuthikiria na akathwandia kanisa na akabwithi na wiru atena mwana onda no muongo no ntuti kawaida iromba retu kinya na ntuko inkai watu kumatariki 19 mweri wa ina ntuko ya Jumamosi utuko wa nizetu ni yombe ko ndiriza iraito ndiriza rara na kuma ntuko u anababe to bayuthi bataina tuna umeri la nusu utemu ndo ina kono ndo bionde bya bibita public address system kana bionde weta na tutaina kuma ntuko lito so yangatho muno no ntuba Mutumanto Ethingia ngabana wetu rorombe tu bionde biona biao ira turite bionde bia system cionde to Mutumanto Ethingia Murungu akutharime akuongele inya no ntoba kurika na nyumba Murungu no bukinya Murungu akarika na family ku na njeku no ntoba ngwewe tatia warita kambwe ni boya muno no ntoba mwesimiwa Ethingia botorikana na byombo bibieto turaite kwanjeri kinya mutandao na ndero kasi
turomba thiringi mwe tutomba kulentopia kanisa lakini pokuona mwanga na ruwe mheshimiwa naombe tutigana atura bionde ore mwe twethingia Murungu uratura moyo nkomotharimande mwe koro waratanya kuma Muthara na Gembe North, Peter Nicholas, Chabare. Nkatho cia mwanyi kugwatanira na bautu ikiri nteto chietu ugeta kuraja Martin Gichunge ni atibangite na mubango jwa gichunki gya siasa. Beta Maureen Kinya mwana neto mathithio ni Maureen Kirimi.